your best YouTube channel. Yeah. Why media. Kati abale mambo tuwa bana love. Omusaadha nga mulema yali ni love agitandikira mu idiro kujja kutuka mu kisenge ngeri gulugulu. Why media. Bwenazalibwa ni mulamu agati awo emyaka ebiri awo mukaire yantwala okufunisa nakanibi polio nakosebwa ebigere n'omukolo gwa munafu nasigala nga ndi mukosefu mukaire tiyansuula era tiyansuulirira yandabire. Why media, your best YouTube channel. Era nsaba Mukama Katonda ankuume paka wendiva kunsi zena mukuume paka waliva kunsi atalowooza kufuna mukazi wa kubiri ngabenga ninze nga oyambona nandeeta tienda afune mukazi wa kubiri nenda tukuumagane babiri paka anziike obanze muziike Wafuna okubiri kikuluma kinuma ino era n'obufumbo buyinza okufa. Kyabe kye mukola okutogobera ku YouTube channel yaife eno YY Media nga mubona mboss daife akitwizamu amaani era tusaba abayaka bakali ku subscribinga to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Bambi tukusaba to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira. Ona kulwa lero embozi yeni nayo yanako embozi yeni nayo ya mwami mulondo Abdunul. Mwami mulondo Abdunul yazalibwa nga abaana bona yazalibwa bulungi nga mulamu era abazaire be bamuli mu naisubi lingi kuba yali mwana mulenzi wabula mu myezi oba 2-3 nga bamutwaire okumukuba akapiso ka polio kikobebwa okuba nti akapiso kano tekamubisa bulungi era nga kamuviirako oba oliawo obulema obwasirani obulamu bona. So tuli wano owa mulondo atukobere ku mboozi ye bambi tesanusa wairenga ono embira yaluba okuterera yakulanga amagulu gagongobere nga tasobola kutambula wabula tiye kubagizanga abantu abandi. Mulondo yajja mu maiso yafuna omukyala gw'amaze naye emyaka egisoba 10 era nga balina abaana asonga 8. So tuli wano twayeko ku ni mulondo atukobere ku mboozi ye yaida atya okufuna obulema buno bwomukozesa butya mu ngeri yalimu era aida atya okubawo ni famire eno okwanira famire mu mbeera yalimu eno ey'obulemu awanirira atya famire ye okuba nti alina omukyala n'abaana nga 8 nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira owefe besede mukado muzeyi jebale sebo luta sebo jebale sebo. So muzeyi tukobere ko kuwenaawo obulemu buno wabufuna otya? Obulemu buno nabufuna okuva ku polio bwenazalibwa ni mulamu agati awo emyaka ebiri awo mukaire yantwala okufunisa nakanibi polio nakosebwa ebigere n'omukolo gwa munafu nasigala nga ndi mukosefu mukaire tiyansuula era tiyansuulirira yandabirira nakulaku nasoma kuku. Okay, nga tukali kujja wenawo tudda kujja mpolampola muzeyi twende ensonga nga tugimaleyo bulungi. Oba kukuba polio kyoliko boti bajja kugemesa akapiso ka polio kakuleetera katya obulema buno? Mugulu kuboneka nga tutandika kunafuwa nga ndekera kusobola kutambula nga mama atandika okumpaluza kale yageza kuboneka nti okundabirira nga tiri kusobola kutambula era natandika kutambulira kwetuka na kwetuka paka ntyo paka bwensiga nga neyimerezi nga ndira mu kwamaani nga mba nkulakula ku n'ebirowoozo n'okwekozesa
ng'omuntu byakabaire. Okay, so twande onkobere ku bulema bwo ndibona ebigere byagongobala oba byefuna, so otabanga kyekindi oba oliawo kyewakosebwa ino ndibona ku bigere tibyefuna ate kyekindi bufuna ekyobundi bwafuna. Kale nze eno buvuna eno bwamandula ku kiri kyonka kyebigere nebyafuniko mu bukosefu bwonka tibisobola kwegolola kyonka nokusigala nga ndyawo ntyo ayi nga amaanyi mukifuba ntambula negalusa najja nekozesaaku ng'omuntu n'abaawo nerimisalemisaaku. So omuntu amukuba polio tubona bagemesa abaana polio bakuba ku mukono kida kitya nti ate bigere nebyafa bakuba ku mukono bakuba ne ku kigere kiseera ekyo mu myaka omulembe gw'obote obukosefu buno getwabufunira buno obulembe tubufuna mulembe gw'obote siri guno mwaka gwankaaga einuma abo bakuba ku mukono bakuba ne ku bigere bakubanga ku mukono ne ku bigere era okusigala nga omukono gwanafuwa n'ebigere byanafuwa wewawaire byona byanafuwayo sizira eddagala lyali ly'amaanyi nasigala nga bigere byona bikoze eki bigongobaire tibikasobola kola kwegolola. Nenenkovu kuba nze nenkovu ku kisambi gano bankuba ati bangemesa kisobola kuba ni kwedo de bankubanga dinzo okuba ni kwedo nsubira ni kwedo biseere n'ebyo ayi wenkulingira moneka nti wali mulembe guno gwa imwaigulira ogwa ife polio atubiyambisa yesebo kale nabanga tiri kusobola kola kutambula. So mami ebigere bitandise okufa n'omukono tukobe ng'otandise okulina otandise okuwaamu amaanyi mami akukoba takukobera ku nti oba yagezaako okuyisayo ku mwidwaliro? Mami yagezaako okuboneka nti antwalanga mu eddinda mu idwaliro basobola oboneka nti bangolola ebigere ebyaye byalema batangako n'ebyuma aye era tikyasoboka yagezaako yafaayo ino ebbanga erigera aye ebigere byaleka kutereera kyava nasigala nga ebigere biremereyo natandika kutambuliraawo oba kwegalukizaawo oba okukwetukiraawo. Aye kyendi kwewuunya ti buli yebakuba polio nti afuna obulemu buno obwogongobala ebyo tolowooza oti oba mwalimu ku ensonga eyindi eyekweka mu polio? Kale omukaye toma nakirowooza nti mwalimu ku n'obulogo obwekinansi aye nga ekyali ekyasooka ku mutwe gyali nsonga yali ya polio aye nga eyo tiyagikulembeza ino aye nga yona yakyogeraku aye nga azira ino bwino obukakafu bwayinza okuba atya ono niyaloga nesebo kale nga embere tubiyatambula okusigala nisaawe no nga bwendi obukalivu bwendi. Okay, so mami akutwala ku mwidwaliro biremye idwaliro lyonkobya idinda waize waka wano otandika otya obulamu obwokuba omulema oba omuntu alina obulema ku mubiri gye twajja ku isomero? Najjayo ku isomero yatwala ku isomero nasoma kupaka mu kibiina kya 7 nakomaawo natandika okuboneka nti negaluzanga nerimyaku. Tuno tukobere muzeeyi oli ku papa ino ku isomero tukobe embera yali etya ku isomero wavanga otya wano wasomera ku isomero kyo obuwanvu okuva waka okujja ku isomero byalinga buwanvu kyera twendo tukobere wajjanga nakagaali weewalulanga buwalule bakubekanga ku mugongo tukobere ku kwembereyo galulanga bwegalule ekiseera ekisinga bunene ekisenge kya kitono muzeeyi yafulanga ku akagaali yantwalangaku bantwalanga ku isomero okuva ekegaka okutuuka ku isomero mayiro 2 kitundu aire nga nfuna obukalubirivu okusoma era okutambula okuno okwandeta oboneka nti okusoma kwankola ki kukomaawo olwofuna obukosefu ebigere nga binuma itaka linsala ebigere nakola ki nakomaawo natandika okuba mu mbeera eteyagaza n'abaawo ntyo. So tukobere ku isomero obulamu bwo bwali butya ku isomero naddala mu primary wotukobye ni basomi baino abaana ku isomero walinga oli mulema weewalula bwewalule ati bakutyanga omukwano gwaliwo ni basomi baino? Abaana okusinga basookanga bantya kunkomero ngera nga tibantwalanga ekikulu nga baneninata bakola batya basomesa bagezaako okuboneka nti babatangira aye nga bwedde embeera y'abaana nga tibakitwalanga kikulu kale kunkomero nabona nga nafuye n'abaana embeera nga batutwalanga ekitagasa
zana osalawo kanti kamale gakola ki kamale gatyama ntya bintu bibiri bali kunenirata ate okutambula kunafu ndifuna bukalu bigere binuma natyama ayi nga kwisomera ebintu wali obitegera nalingeza kuboneka nti otegera ayi kusoma kwa nafuwa nga kyino kyotegera science mathematics kubala kwa kwentegera obutegera nga kwentegera okubala lwaki buli muntu ate lwaki okoti wali otegera okubala ate nga abantu abasinga balira ati okubala kalangu kale buli muntu aba n'endowooza ya kubala kwaye nga nze okubala nokunali ntegeera ni science ng'entwazaabwe kyokuba waliwo wakuba ati 10 emirundi 10 ansomo waki mukoba nti 2 10 emirundi 10 nonyekoba nti 10 okay tulina embuzi tuli wano wa muzeyi mulondo nga twalira ku mbozi ebambi ey'obulamu bwe yatuuka atya okuba ati weri yafuna obulemu nga gali tukobera wabula ono asoboire okukola ebintu ebyendawulo nti yafuna omukyala azaire abaana ate bawangaire emyaka mingi oyinza kukyala ebyokusoma biremye otandika otya obulamu bw'ekivubuka galinga basobole okuboneka nti nga bananga abalamu bajja batema ebitooko baleeta nasoboneka nti zina netungisa nga kwawo okuboneka nti neyimerezawo funa ababugula ng'otunga ki ngatunga ebitooko ebipaali aye kunkomerero ekibali so wali okola empaali edebito wakola empaali mu ebyo ebintu ebyo bimulimuli edo edebitooko ebyo nga bandeetera naatunga bampaaku zana natunga nakola ki nafunamu natandika okweyimereza oboneka nti aye kunkomerero ekibali bakitoolawo pega nasigala nga eyo bizinesi yasigala nga yawaawo bazigala nga pega tuli mu mbeera yakwa nti bwerimisa kume wabusobola okukola ng'okali kwidda ku mbeera ya bufumbo tukali wano mu buvubuka bwo kamuvubuka omuntu oba n'amagezi mangi n'ebyokukola biba bingi ino tukobereku walukaku kw'empaali mu bitooko so bizinesi y'empaali bwevaawo ey'ebitooko nga batwaliwo ekitooko buti kikindi kyokola kikubeesawo ng'omuvubuka kyambeesawo omuvubuka natematebanga kuobuti nga nk'omuntu ntitemeraku obuti awo nasigala negaluza nayo kyaku obwanda nasigala noboneka nti ngola ki nebeesabeesawo ng'embeera y'ekivubuka mbeewo boneka nti mbukalaki mbaawo okwemerezawo obulamu okay so twenda tukoberewe nawo muzeyi mulondo ekirowoozo ekyokufuna omukazi kikwidiramuwa kuba wali olwedde n'obulemu ku mubiri gwo oli mulema totambula ebigere bino nga weewalula bwegalule okufuna omukazi ekirowoozo kyakuvaawa wali tutya abakazi tebaidaya kusekerera mpegano omukazi namusaagiraku nga mbeera y'ekivubuka mukazi yaikiriza okunfumbirwa so twenda otukobera awo oli kulumuka muzeeyi oli kutulumusa twenda tukobere bulungi mukazi omufuna otya otuuka otya era wamusaagiraku otya twenda kuba tewamusaagiraku otya anti omukazi okusinga nali natambula nga ajja kuwa muganda wange na mwagana namuga nti nga nkwenkwegombye oli yankoba ati osobola okunkuuma nakanti tudagezaako kuleka ntubagalala tuboneka nga tukulankulana kizira taabu mukazi yena yaikiriza twasigala nkoza ki tuyikiriza gainya yaikiriza yanfumbirwa okay so okujja okuba ku mukyalo ono yajja n'okwakuyagana wa muganda wo era naikiriza obuvumo buno bwafuna okujja okutuukira omukazi wali wagezaako kwa wandi oba wena toidiwe amaani wegava kirowoozo kyandida mubwiddawo nakanti kangezeeku mbone nfumbirwe kuzena nga negomba okuzaala ku mwana nokusaba nti kanje kuwa muganda wange twatyama mukuba yanayagana mugalaawo twayikirizaganya twakola obufumbo so buti omuntu oli ota mu bazaire be byali byakawundo kakubya eddinisa waibayo bwibe oba wajja watuukira abazaire wamusaba mu butongole kale byali byera byakawundo kakubya eddinisa ayira ku nkomero namala najjayo bantegeera bandidinga ndi muko esibo so mwene olwamukoba anaikiriza
nga deni aidira wuwo wapitawo kwa kaseera kutekanga tuikirizagana nti koba nti kumukoberawo nakola ki nakuidirawo atwala kwa kaseera nga kasigala nga tukakoberezaganya okuboneka nga mwikirizisa akole ki ayikirize jena usalawo nga ikwenda afuna obukakavu twemerera ututya era twemereza ututya kale yasalawo oboneka nti ayikiriza yaida yendi twakola obufumbo twatandika okola amaka. So wamwida anokola amaka oluvannyuma nkubyo twajja bamuzeeyi omukyalo ne bamuzaala wamugula otya abazeeyi bamukuwa batya? Kale abazeeyi kyasobola oneka nti mugule wabala najjayo nabanga omuko nasigala nga bayikirizaganya obusente bwefulawo ku butontono twajjayo nga ng'omuko timbaga njaye obusente bwali bugero butontono wabawayo nga kaimeka walayo kukagati emitwalo nga 2 basigala nga babaawo. So for muzeeyi sende tabansi wabawo emitwalo nga 2 ate kyekindi kyewawakukwabako nawagaku busukaali sabuni. So omukaire omuleese wano waka olwedde walina enumba? Kale enumba nali nkali egifuna nalina ekiyumba yaisubi nga nafuna abantu bansimira ebiina banzimbira akayumba kange akaisubi. Enumba eno okugifuna njifuna nga tulina mukazi wange tukubya amatafaali ate ansi eitaka tukubya amatafaali twatandika okufunawo ku busente obutontono twazimbawo akayumba ku musawo nuke tulinako. Okay, so wenawe nenzayo mazwa nenza okukubuuza mutandika muti obulamu nono ayo olwedde onkobaire so mami omuleese muno munumba ng'otweka okuba amatafaali kyekindi kyewatandika okukola ng'omusaadha okuboneka nga oyemerezaawo amaka oba oliawo? Kale era kyenabba esingira kwino kwerimyalimyaku munafunamu obusente oboneka nti tutandika amaka tufunawo obusente obutontono obugerwagerwa twafuisaawo tuboneke nga tuzimba amaka. Nani alima? Nima nze nima nimunange twalima n'abaana batugemera kwayinga kusinga ndife tulima tweyomerezaawo abaana. Osobola okulima iwe? Nsobola okulima. Nima duma natemera embooli. Ekikata wabunze? Nabunze ekikata nga tibyakukoba era ngezaaku nakulagana kugula kutemerako tuboni ngezaaku ndakutemeraku ntemera embooli nalima embooli twaboneka nti tubanaddo tulyalyaku tusigala bwaboneka tutunda kwemereza okusomesa ku abaana. So utisana no nendo nkobere wona muri kwa abaana bameka era osobola otyo okubawanira obasomeisaako babbe? Kale nina abaana 8 aye abaana bano abaana omukaaga abo balekera okusoma abandi bafumbo nga ndi kusomesaaku abaana 2 beni kuboneka nti ntetenkaniako kuboneka nti mbasomesaaku. Omwana omulala ondi mukyamukaaga gundi ali muP1. Bali bakoma mukyakumeka abalekera okusoma? Yasoma S4 ondi S3 ondi S1 ondi yadema wakati ka myaka kibiranga kyakutaano awo yadema n'owundi ate basigala nga batambula nga olw'okusinziira lw'embeera sente nedatuusa alimante batuukaawo balemererwa okusoma. Mu mbeera eno gy'olimu ey'obulemu tukira okubona nga abantu bangi batya obufumbo tuboneka abantu abalamu nga batya obufumbo batya buvunaanyizibwa. Iwe osobola otya okugemerera amakaago okutuusa eno nga mukaali walala neizaire lyaimwe nga tuba bwaine kyamaki? Kale eizaire okuba obufumbo kugumiikiriza na bizibu biba byobeobakozeki byoboyagaine na mwino oyo olinayo kumukubiriza wakota tugume tumana Mungu bwasuubira akolaki kutuga mu maiso awo mukazi yasigala nga alina isuubi ekali okolaki ekali kutuukayo nga tulina kukuma bugume era ababoneka nti bufumbo balema butenda butabugumiikiriza aminange obusigala nga agumiikiriza nize ziboneka nti ngumiikiriza gabaawo ebikosebwa era twasigala nga twalala twasigala nga nakati okuboneka nga tukaaliwo. Okay, so wenawo tukobere kuku mu bulamu bwo kusomoozebwa ki kofunye mu bulamu bwo? Kusomoozebwa ki ng'omufumbo omuntu olina amaka oli kuwanirira abantu abangi
kikyofunye buzito ki sometimes obufunawa nokuba oti banange ngoyite katonda ono obulyawo wano tinandisobwere nga wanzito wereire. Okusomoza kwenfunye mulwakuba nti ngeri bwe tulima netulwa okufuna season tufuna obukalubirivu nga amaka nalowooza nti singa oba nkulira limulamu nakabere nga njafunaku emirimu egya gavumenti oba egya kampuni nasigala nga nfunayo amaka gakola geyemerezebwawo aye lwakuba nti nemala mu kyalo nasigala nga nfuna bwa bukaluvu mu mbeera ya kyalo n'abaawo ntyo. Wenawo twenda muzeeyo tukobere kuku mu bulamu kikyewandiyenza ekindi okola oba olyawo singa oba olyawo katonda tiyakuwa bulemu buno kikyokuba oti nandikoze kino oba olyawo wena nga kiwali weegomba. Kale kinali neegomba ekitasoboka kutuukirira singa nali nsoboneka nti oba mba mulamu nasoma tumala nakafunya emirimu ng'egya gavumenti aye kyalema nisaawa eno singa kiba kisoboka gavumenti esobola okutulingamu tusobola okutufunira nti nga kampuni omu yatufunira kuku ebirimu tusobola okukola twaboneka nti tusobola okwemerezaawo famire tuka ekiseera yatuzitoogerera aye nga tuziranga eri ekolaki eyemerezaawo baana kubasomesa twasigala nga tuli awo aye ng'era embeera etugemyeku. Wenaawo tukobere kuku imwe abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe olowooza gavumenti ekoze ekimala okubayamba okuva mu mbeera dde mulimu d'obwavu eno mu byalo? Gavumenti kale ekyogerayo namba esinga bungi namba eya wansi nga nze wansi ife eno namba nze tutufunye kuba nero wakati esente dabali madidi ayo ojja okunonekereza nga tutufunye alidiri kuigombola ayo ojja okunonekereza ati ezira kale ife twalowooza nti oba gavumenti ekyogera bwogere ayo tidida tutwidi embeera niyo babugaali obwo namba esinga bungi ezira bugaali ezirage bugaali bwesobola kutambula begaluza bwegaluze era muno muluka nga magada abalema bangi abazira ngeri esoboneka nti basobola okutambula okwetuusa bwe bakola yebeetaagisa okujja esibo. Kikyo weenuminkiriza mu bulamu bwo waire olina obulemu watondebwa nga amagulu gagano mafu malema emikono gizamumaani kikyo weenumiriza mu bulamu bwo kyokoba oti at least wano nebaza katonda? Kale kyenenumikiriza mu bulamu bwange Mungu kumpa maani okubonekana kuba munandowooza ekola n'okulekerera okusabiriza kuba kusabiriza kizibu ino oboneka nti nja ku street okola okusabiriza kyololema nafuna kuwa busente naye nemberezaawo naguminkiriza nafuna kemba nfuniyewo nsebo. Kale tukajja amaiso n'emboozi ya mulondo yafuna obuvune oluvannyuma olw'okumugemesa abaze kyebakuba ati polio wabula nga wembakubye ntuwaire alina obulemu ku mubiri yasobola okufuna omukyala mpakibi Aisha. So mami nendonkobere kuku muzeeyi akwagana atya kuba muzeeyi yali mulema akwagana atya? Kali muzeeyi okundagaana kuno kwali ku muganda wange nga ni muto wange nga nze ndyeka ntyaime kale ono yabanga mulamu we yankubira isimu ati baba ida tube kuno ni mulamu wange aliga naye azira mukazi nakuba nti ati kiba kibinda kuida era navueka naida wa muganda wange Abudunu mulondo yaida yambonera kwawo yakati munandi kusaba ido nkuume namukuba nti nendoide kati beni ngamu nendoide tukuumagane tudda kujanga oluvannyuma y'abazaire nakuba nti agazira buzibu sitoida kwikiriza kunkuuma ati oyikiriza okunkuuma zena nakukuuma nti agazira buzibu twayizikezaganya ati yaidira olunaku olwo yaira nze nasigala ewa muganda wange kaona kulwatuuka yaida era twagayaku ngewe mwide byekikulu yankwa tuje nakanti be mbagendi nkoko yebakubye olunaku lala nagiirawo ndakwida ayeti kukobera olunaku yayinda muna kuisatu atwala omuntu ngaenda muna kuisatu andeete nalema paka wamuganda nge namalawo omwezi mulamba mena asobola okwida gano twaba gano twakola. So wenaawo nenda onkobere muzeeyi embeera yalimu nga mulema alina obulemu amagulu gagongobala yewawula bwewalule iwe wakuba atenda ojja onkuume tofunamu okukutya oti aba nakubona batyanga omukyala? Nafuna kuomu okutya ina mala nakawa nti katonda nategeka gemba nzeire omwana naaba omulema musuula tisobola kumusuula kaye kanje enkuuma omulema ono zena nkuume
tuyambagane mu bubi ni mu bulungi era naida n'amufumbirwa twakumagana twazaala abaana baife era abaana bamala myaka 4 metwayosera era omwana yenkali okwizaako natola kwenda kale nze ndobooza nti bamwidwaliro bantwalamu n'okulya obukyamu obwavaako naleka kwizaako kuba yamala emyaka 4 natola enda yavaamu ya myezi 2 natola enda wona wakazaala abaana bameka wona tuliko abaana baife 8 wakamala emyaka emeka nakamala emyaka 28 ng'ofumbye kale nfumbye era akankuumye era mbaire nsaba anongereza akiri kivwako naloba kwongera kuzaala kuba bwana obulenzi tuli muna busatu bwonka enda bumeka nenda abalenzi babe 6 abagala babe 12 abo abaana basobola tuyamba kuba munange mulema ati zena amaani gajanga gampo abaana abo baba bafumbo obundi agula sukali obundi agula sabuni obundi agula omuntu twasiganga tuli kutambula mu mbere era twabaawo pano wanaze ikana abataka asobola kujja kulima ne tuliisa abaana bane tufuna 10 ky'amafuta n'amerigaka. So katusabe Katonda ida kwongera izaire mami oidigano ovuireyo wali ogwimwengo oli muwala tuwe ku ekifaani tube tubuse mu bugala bwe wali otya ku kyalo ng'oli muwala wali otya ngane matira ino nga era mbona nga ndi muwala wa beeyi nga wenvwala nenirira nga tienda kalenzi kali awo katontono kafunefune kunkobako ngera kankobako nkama timeyiwe n'olitwala niwe kuba nafunako niba muganda nga yanenda ntwala ekibeewo nakanti nze tijja kumuganda nga ekibeewo ti bambona batya kujja niwe omusaada omuze aye nali ndi awo kyamagero katonda ngampa omusaada omulema era namufumbira era yajja mu maka ge waife baba yankati mwana nga oyo katonda yakuweine nga n'oyo ajja okuuma era eriyo senga yafumbirwa ku mulema tienda onome omusaada oyo mulema nenda akukuume era nziika era baba yafa era omusaada yakolanga ukisoboka yakola ebuko ng'olumbe lutegesiibwa kale nasigala kuwesa ekitiibwa yampesa ekitiibwa ninge nfuna ekizibu waife banfiirwa bamaama alwaire era atuukirira mu idwaliro yaida yabona maama yatola kuno obuyambi bwaba asobola okufuna kale naabona ng'omulema alina omugaso bw'okusinga omulamu kuba nibagana nga bafumbira abasaadde abalema aye nga basobola kubadandabira bazaire baibwe ayinza obwange ono mweyumiikirizaamu naye ndandabira bazaire nize wendwala taddagana akobera bawaife antwala butwala mu idwaliro yandidandaba era nairaka naate yanaakola emirimu mami ng'omwogera ku birungi byerere muna mulema muna ante samu ekitiibwa era nze tivwanga kwano wakama kuno mene nja waife njanga netwise wetwika ki sabuni sukali amafuta era nisola yasuubiza okufunira maama ati yena afuna obusobozi sinja mugulira sola kuba baba yawumulayo maama yasigala akayenka kale naabona nga musaada wabuvunaanizibwa aye nga mulema kale abakazi omuli eyo mufumbirwa abasaadde bagologofu nga tibabatwika baana mutanooma nga balema zo wange mulema yampeesa ekitiibwa era nze banzaala mpungwe wa muzeeyi mugenzi eri asakalinaki omuka ali kwenda eka wayake maama ye naabe ku musola ng'amataala gaaka atulekera okugula amafuta kuba amafuta yetugula akadomolo kamala mwezi mulala kabanga kaweyo myezi 2 kabanga kawoiremu tayenda atenduke mundikiza kale nsaba Katonda atuwa obusobozisi n'abatugemera kuba tugemere ku maama ye amufunire sola ye naabe ng'ali kwaka kuba nze gendi sola eriwe eyaka nga ye mulema amyoze ononye ebigambo binonye kale bambi oli mukazi mugumu ate kinsanusisa nti muzeeyi akukuumye bulungi ate era okiraga mu mutima gwo nga ni musanufu kuba n'abaana bange abasomesa n'omuto yenka ali kwizaku yasoma nasale yamala guno ali kusoma P1 era yakoze bulungi yabaire wakuna kale omuntu okutola omwana amutwale mu isomero lya sente era akole nga ali kusoma nga temulema nga yabasaada gologofu ezira atwaye ku mwana mu isomero lya sente kusoma nze nkyewuunya era nebaza Katonda anongera okuwa omusaada esente ninzampa omutema amukuume zeena nkuume era zeena mpe sente tube bulungi sobola okunaaza enumba ife tuteeku mu TV tubone nga kwebiri ku TV tuleke kubeera mwawo batugayire nga bugayire so kisaa eno waka sola yawataaku ti ka TV nakabulaku ka TV nakabulaku konka kati ayi sola ndaka omusana n'obwire gensalawo nti ndase ayi omusana ntoolaku n'atandika saawa ndala okwasa paka obwire gwe bukya nasola nga ndi oti ni mu masanalaze ayi nga ni mu kyalo wante wampeke eno manga gansi wampeke eyandi mu kyalo kuno oli ku bukiiko bw'ekyalo nze nzira ku bukiiko nga kuliko obukiiko ayi nga nze kulwange nga nze omuntu nzira ku kakiiko ndiwo bube ng'omukazi omufumbo naide okufumbirwa ku kitundu muzeeyi akulese waka
mumbere yewalimu eyobuwala yena nga muvubuka aye nga aliko obulemu mwatandika muti okubaawo amaka era mwakolanga biki ebyababeesaawo okufuna mu ssente litambuza amaka? Kale muzeeyi yatuyamba baba amuzaala yamuwa eitaka nga likumu obukolo bw'emwani nga tunogako omwana we twafunaku amafuta twena we tulima ku duuma twalimaku embooli do tutoodaku we tutundaku twafunaku ekyokulya n'okubaawo n'abaana we twatuuse mu sizoni y'ebikado twalima ebikado byaife eyiika 2 abyagwa bbeeyi twakungulaku bwabindi gasigala yiika ndala kale ne bitubeesaakuwo twagulangako obukoko obwo baati obwo twayaku etuba n'akazibu kaife twatundaku era bwatuyamba kuba tibamugemangaku nti oba ibye ninze tibangemangaku ati oba ndibyemere tuliwo twebeesawo tutyo mpano abaana abaakula boona batuuka ne tubakola nti baana tuli bubi abaana batusobola otuweerezaako obusenga bando eyo twalyaku bapulaningakuyo sukaali emigaati sabuuni batuleeteraku twabaku tubakobaire twena twatetenkanya twasobola okukola ki okubaawo ng'abantu abakulu kuba buli ssaawa twokalubye mwana yafumbirwa kuba omulenzi omufumbo tulina mulala era aliko abaana 2 abaidukulu aye abagala boba abagala abafumbo tulina 4 abafumbo era baliko abaidukulu owundi aliko abaidukulu 2 owundi aliko abaidukulu 6. Okay. So wenaawo ng'ofumbirwa muzeeyi olowooza ekyalo mu kusooka kyakubona kitya iwe? Era nze bakazi banange bankubanga ati iwe mba tobona basaada mbage wakulotya iwe kikufumbiza omwana omutwe iwe abamusaada omulema oyo wamwegomba kuki kuba nakyeine nze nini mwana zaali yayenda omukazi kola nkobekeze nakuba nti nze Katonda oyo yantegekera nti bana okuveewa ife empungu emitala emikade nabitamu ayira nentuuka kuwante kwa muganda wange nensiima omusaada oyo nze Katonda yabwene nga nanasobola okunkuuma ndi ate bakazi banange muli kunkuba mutinobe gano nje enfumbirwa eruuyi anti ayeningira muntu alina omulenzi omuto nga mugologofu tyayi nga tasobola kunirira babonda gene nga nasalako enviirwa bulwa ena lwala katono nfwe nga ekintu kinumira mukutu muno mpaka mumutwe mina nasalako enviiri ayo musaada nga bera afaayo ino okunkozesa akaviiri nga nkokya buli ssaawa nakataamu ebizigo era olundi entokikya nakasiba naye wandagana nga ani mukazi wabuvunaanyizibwa otiri ku musaada mulema nga yali ku mulenzi omuto nga ali kulemererwa n'okozesa omukazi akaviiri oba okumwokyesa abe ku maliddaadi nze musaada wange mweyuminkizamu ekizigo tikibula kutola kuwonda gene nga nkali kunaaba kukyesiiga kubamba enjire mu nnimiro ayenze ekizigo titandikira ku kyankumi 2 tandikira mu kya 5 kujja mberi musaada wange mulama ayafa ayina ayendanirire era mbe nganirira n'ebyo byokujja ku kyalo kujja kuwayagayanja ku kyalo ngaliwo kizibu nga kufa kulubona mulwaire nze nesibira mu maka gange kuba ndini tigenda aje bajja kunsewula ati yo mulema kumalira biseera nabona nga okutyamu omusaada wange nze kyensobola kuba buli oba mu cabinet ni bakazi baino bakusewula olusi yakati yenda kubwendola akuyambe ayinze buli afpeti agigula egoma si agigula okuyidinga kuno ku kisibo kuno nze baba nze kisema komere ya mu nnimiro matooke mbonerawo bando mbonerawo mamba mbonerawo era yidi etuukanga nga ati omukazi wange yebwikeresu omukazi wange avaala kale nze tibona kyenegomba kujja luuyi kale nze ekyo nga kyeneyuminkiriza mu musaada nga okundo obwokeza niye kaba kagaito nga kakutwike nfu akwogera nti engaito ekutwika atunga kulala oba oli awulujja yaja nga ira nakagaito akuwa kale nze nasaba Mukama Katonda atunwekeza atuwe nga tukuma abaana baife n'omwana ife oyo omuto tumusomese atuuka kuba ine yeba atuuka oba yeyongere yaswike nawe. So we now tonkoyo osaba Katonda akwongere boti kusana kwizere weno enda kumwongera Israeli nenda ino kumwongera Israeli kuba gwe nalekera okuzaala ajja kuba muwasiwasi afuna omukazi owokubiri ate wafuna owokubiri nze nja kuleka omwana ngoyo ng'akali muto ye ng'ali kuyizaako asigale ng'ali kutulugunizibwa ayi wemba ndi kuzaala aba yegomba kumukazi owokubiri tukujja mu nnimiro tujja naye twalima tukungula emmere takuba nti anaagintundako emmere nga tugirimye ezo tugirya kyali maze na kyenima oba tusize bulo tubuduba tutyo oba tuli kusiga tusiga tutyo oba bidanda tutyo ezira kiyeganya erezira lwakubanga katoni na mu nnimiro yange oba toli amere yange oba eguli kizibu kibaawo tukolera galala mpano kiba ino ekindekezo okuzaala kizibu ki nze negomba Katonda anongere Israeli. So Katonda akwongere Israeli okubye 18 nenda abaana 18 wona benenda Katonda ampe kuba abakulu bandagema kuba naibwa abato ife tunaba tuweiremu amaani babasomese batuuke batuuka kuba kubana baife tulina bwezira mwana atasoma buli mwana yasoma kuba omugalo mukulu yakwanga musini yafo yava omu yatola olubuto mu isomero omu yaje yabayira era mufumbo ayasomako omugalo gwokubiri yakanga musini yakubiri yena yaje yabayira ogundi yakanga mu kyamusanvu kale bana bene bali kulekanga buleka okusoma bene baje babayira ezira mwana gwakubanga kwati nzira sendi na asomesa. Okay, so nga tumaliriza tukobere ku muzeeyi
butisai nosinga kumwenda kuki buli muntu aba nikyayenda ku musaada we ku byakolera bino byona biki byokuba ti musaada wange mwenda ku kiro nekiro kyomusiimaku kyotya malunako otya nebaza katonda yangabiira yampa omusaada olwakiro nekiro nebaza katonda kuba yampa omusaada alina eitaka era twasobola okuba nga tulina era nga tulikola era twayongeraku ebibanda ebindi tukuba twakagula mpano epoloti 2 nga twongera ku kibanda kyetulinakyo mpano nsaba mukama katonda atuwe sente mu poloti eyindi tuzimbemu ekizimbe tusobola okufunanga ku esente dawapangisa linatubeesa mu bukaire nze nkyensaba mukama katonda kuba era nsaba mukama katonda ankuume paka wendiva ku nsi zena mukuume paka waliva ku nsi atalowooza kufuna mukazi wakubiri ngaabe nga ninze nga oyambona nandeeta tyenda afune mukazi wakubiri nenda tukuumagane babiri paka anziike oba nze muziike wafuna okubiri kikuluma kinuma ino era n'obufumbo buyinza okufa kuba ndwire emyaka mingi nga tifumba kuna mukazi munange muziiko tingira kuna mukazi munange munumba kale awo tyenda aizeewo omukazi wakubiri kiboneka oti aiwa eiga lindi ti alina eravu yandagamba nti wandagira ti eravu anagiraga mukazi munange nze ajja kundekawo kabyaje kole kuba ayinza okufuna omuto ansinga kunze kuba nze emyaka dikuze kale awo wonka nsaba mukama katonda atunweze tukomagane babiri ku laavu yaife takenderamu ejje waggulugulu anange kansabe katonda abenge era ndidi abiwulire katonda abiwulire aya ate n'engeri yofumbyemu emyaka gyokobye egisaba 20 sena nsaba muzeeyi atafuna kika ekirowoozo kindi ate ndiba n'emyaka gyona tasobola olowooza aye iwe kasooka mube kuno owerayo okunga engambo nti oba eriyo mwene tabenda eba n'abayogera nga bamwegwaniza naddala abagalagala oba abakazi engambo dibaayo kuba n'omwaka ogwabita naye nakatabuka kwano ngaakwalina omukazi ngero omukazi yakwenda ajja mupankize bulanga ngali kutunda ebikada ajja mupankize n'atabuka n'ajja paka kwerosi n'alipootinga mekyo n'ajja nimukika nibamutyamisa ab'ekika mekyo kyavaawo yalimu ekirowoozo ekindizaako kuba nkomye okuzaala kale kyendi kusabira katonda anongere izaire oba kuzaala nokuli kuvaako alowooza okufuna omukazi owokubiri ekyo kyabairewo omwaka ogwo kale twakityama mubutyame miyapoogesaako aye nga ndi nekimuluma kuzaala kuba ti bwendi mulema bwenzaala abaana bajja kunamba kale nsaba mukama katonda ampe izaire atalowooza kufuna mukazi wundi kali emboozi ya maama ewoma era tijja kusuika wano eriyo ekintu kyewandiyinza okunkoberako oba oliawo oti kino bo bakakiboowa bakazi baino naddala ababaderega abasaada abalema aba balina obulema bakati tijja nooyo biki iwe muzeeyi ku byakukoleire bo bakati oba oliawo bo bakazi baino bakazi banange mbakobera mutaderega nga mulema era omuntu aligema obufumbo bwagweme nganwekeza irala ate ali ku mulema asinga ali ku musaada omugologofu mwebonere kunze kumukabudunulu mulondo okuba nga nina isano okuba n'omusaada nga mulema netukola netugula ebibanda era netuba n'amaka era ndikusaba mukama katonda atwonge tuzimba amayumba tufune ku esente d'abapangisa ng'abagologofu we bafuna ne bazimbe d'abapangisa era nasaba mukama katonda atwongere eizaire olw'isano lyennalyo olwabudunulu mulondo wambisa bakazi banange mutazaanisa mulema omulema musaada era alina ebyobuvunanyizibwa bingi omusaada omulema afaayo ino okwidandaba abaana afaayo ino okusomesa abaana musobola okuba nga muli awo nga nimwe beene muvaaza abaana ayiza omusaada wange mulema ayi mwene agula engoye yavaaza abaana endifoomu omwana afaako bati omusomesa nkobye ng'endifoomu etuuse buli kitabo taddagako bati maama abaana agulira abaana mwene afaayo yagulira abaana ebitabo buli kintu waire fayiro babalagire ku isomero abigula baana bange tebabagubangako ne batyama kumala mwezi kutola kubeno okukowa beno okusoma ayi bali kusoma kale munegombe era mutabaawo nga mukuba nti kuba gwendi kumulema munsekerere nze ndina ekitiibwa ino bakamba bakati abalema mbu teba na love omusaada nga mulema yali ni love agitandikira mu idiro okujja okutuka mu kisenge ngeri gulugulu mitirivu ife tuli bavubuka ife twaweese love olw'emirimu gino biki ogyokuweerayo waka weekooweire biki emami oneewunisa byoyogeire bambi nva wanaye nga bambi kyensaba katonda ti obufumbo bwe mwayongera okubugumya
ayongerwe kubakuumira awalala bambi aliwe kubatamu oba oleawo bantu bano bandi bano abayenda okwida oba oli abasobola kabi okwonoona ekintu kyamwe kyemwazimba nikyonka nekiri era nsaba musigale nga mukayendagana nebyo byemwenda Katonda abagabirire nga ekyoko byayizaire era ndira Katonda idda kubawa tijja kuswika gano abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira.